urashobora kumbwira manka de 19 millions de litres y'igitoro, manka de 12 millions de litres ya essence, 19 millions de litres z'amazutu. Mbwira ivyo bintu mwabisiguriye bikiriza. Mwebwe recadre murihe, amashengero murihe, société civile murihe. Ni mwimagine aho ministère de l'énergie et des mines neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier offra dufise plus de 200 coopératives ziriko zimba butare. Neva Evariste Ndayishimiye afite no mujinya twakita umujinya w'umuranduranzuzi. Ubundi je sinumva sinaniyumvisha ukuntu perezida wa Repubulika agira ishavu ku rwego nkuru. Vraiment ntabwo ari ikintu navuga cyiza nka perezida amabwiriza cyangwa se amategeko abamurekurira ikintu cyose yifuza gukora mu gihugu. None aba basuma bibye igitoro kingana uko cyangwa se esase, aba basuma cyangwa se abajura bibye mazuti ingana uku ntibafatwe, hari polisi, hari igisirikare, hari minisitiri wa mbere kugeza ku wa nyuma, hari abakenguza amateka. Ngiye mumbabarire mumbwire ntabwo ngiye mu ntahuze vraiment ntabwo nabitahura igihugu cy'u Burundi ko gifite kwikukira, ku gihugu cy'u Burundi gifite inzego zose kuva kuri nyumba kumi kugeza kuri perezida. Abo bantu bose ko bahari, ni gute perezida avuga urwanga rukamurenga? Ni gute perezida ababara kugeza kuri uru rwego rw'uko agira ishavu rigeze kuri uru rwego umuntu wese areba akamubonamo gushavura cyane bigeze kuri cyangwa se umujinya kuri uru rwego? Mu magambo make n'ayandi je mu ntahuza abarundi rwose mu dutahuza iki kintu ntabwo kibaho, ntabwo cyumvikana. Ni ikihe kintu cyaba kiriho cyatuma perezida adafata ingingo ruhashya iyo ari yo yose, ariko ikintu kigakorwa neza, kikagenda neza, kikaba ari cyiza? Bipfirahe. Icyambere je mbona hari imbunda, hakaba impimba cyangwa se gereza, hakaba inkoni, hakaba n'ibindi bihano bitandukanye. Eske ni gute umbwira ngo perezida ubwe agera hagura igitoro akakigeza i Bujumbura nacyo kikazimira kikabura? Ni gute minisita yiba igitoro? Kandi yabigarutse mu kiganiro cye ko aba minisita biba ibitoro, abakenguza amateka biba ibitoro, abayobozi bakomeye biba ibitoro. Ubundi igitoro kiba igitoro kikaba igitoro, abakizana, abakijejwe, abagicunga, abo bantu bose. Niba rero Ndayishimiye Neva generali perezida nyakubahwa w'igihugu cy'u Burundi adashoboye kugira ekonomi, adashoboye gukora ibi bintu ngo abihe umurongo, egare kubwo yazanategwa kudeta umwanya wari wose. Kuko sinumva ukuntu ushobora kurinda igihugu kirindiye umutekano ku manywa na nijoro, ibyo bintu kabishobora, ariko kurinda umutekano w'igitoro bikananirana, kurinda umutekano w'igiturire bikananirana. Iyi ni inama rero Ndayishimiye yagarutseho mu mbwirwaruhame y'abari bamwicaye imbere, ubwo yavugaga akoranije abantu benshi ababwira ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Yavuze ngo mu isanduku y'igihugu amabuye y'agaciro muri sosiyete zigera muri 200, muri sosiyete zigera muri 200, ntabwo yiyumvisha ukuntu ashobora gufata sosiyete 200 zose zikorera mu gihugu, ariko ugasanga isanduku ya leta cyangwa se konte ijyanye no kubika amafaranga aturutse cyangwa akomotse mu rudandazwa cyangwa mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, akavuga ngo habe n'amahera cyangwa habe n'amafaranga 1000. Ibyo bintu wabitahuza nde? Ibyo wabisobanurira nde? Ibyo bintu bishoboka bite? Amasosiyete 20 akorera mu gihugu gifite ingabo kikagira polisi, amasosiyete 20 afite ibyangombwa, afite ubuzima gatozi yemewe, amasosiyete 20 akaba yabura amafaranga 1000. Ubwo yabakora ntakora? Ese ubwo abakozi bo barahembwa? Niba aya masosiyete nta kintu ashoboye, perezida afite ubushobozi bwo kuyasenya no kuyirukana no kuyakura, kuko itegeko rirabimwemerera. Sinumvisha rero ukuntu ahubwo we yarinda ashavura akababara kuri uru rwego, kandi
itegeko n'ibwiriza rimurekurira kuba aba bantu yaba kubita intahe mu gahanga, yabahagarika, yabirukana. Ntabwo numva nanjye mu ntahuze ukuntu amasosiyete arenga 20 habura n'amafaranga 1000 rufumoya 100. Biragoye ko mu ikesi cyangwa mu isandu habura amafaranga nk'uko ari kubivuga ati zero vrema kamemu. Urumva ibyo bintu ko ni ikintu kitumvikana kuri Sebarundi rwose, kandi nawe yababwiye ati ni ikintu kitumvikana. Ngira ngo rero muri iki kiganiro yagarutseho, yagarukanye umujinya n'uburakare avuga ngo ibi bintu ngo ni nk'umugina. Umugina ni ikintu umuswa wubaka. Abazi umugina ni umuswa wubaka uruntu rumeze nk'urutare. Uyu mugina ukagenda ukaba umugina, ukaba waba umugina. Yavuze ngo nubwo wakubitaho bombe, nubwo wakubitaho misile, nubwo watikuraho igiki, ntabwo uyu mugina wasenyuka. Niba iki kintu kitasenyuka perezida atagisenya, ninde muntu uzagisenya kugira ngo abarundi bagire umugisha w'itunga ryabo? Ninde muntu bategereje uzagisenya? Niba Ndayishimiye atagisenya ari perezida, ntategeka abasirikare ngo bagisenye, ntategeka abapolisi ngo bagisenye, ninde muntu uzagisenya? Ntabwo numva ikibazo Uburundi bufite, ntabwo numva ikibazo gihari kuba sosiyete zigera muri 20 zishobora kubaka ikintu perezida atasenya, kuba sosiyete 20 zakubaka ikintu perezida atashobora gusenya. Kandi nanone ntabwo mbyumva ukuntu igihugu cyakinjirirwa na ruswa ikaba yananira perezida. Sinzi undi baba bategereje uzarimbura agasenya iyi ruswa. Nawe umumbwire umuntu abarundi bategereje uzaza uba hejuru ya perezida uzarimbura iyi ruswa ikaba ruswa, cyangwa se igiturire kikaba igiturire, kikamunga kikaguguna. Kuko yavuze benshi bafite itunga hanze bagiye bakura mu biturire, abandi baretse amazu ya leta ayabo barayakonta, ahubwo bigira mu ya leta y'ubuntu. Urumva ko abantu batobera General Neva yabagaragaje avuga ko ari benshi cyane. Mbese ni nk'igitero afite, ni intambara afite, ni ikintu gisa naho kimugoye cyane, ndetse kugeza ubwo ahamagara abanyamadini, ahamagara abanyamadini muri hehe. Ngira ngo mu kavideo kabanje wabyumvishije neza, kandi tukubwira ngo iyi ni Imbabazi TV 3 ukore subscribe. Iyi ni inkuru rero iri gutraininga isohotse aka kanya. Mu by'ukuri rero niba ari guhamagara abanyamadini ati muri hehe, sosiyete civile muri hehe, ese Ndayishimiye niwe mwene gihugu usigaranye Burundi wenyine bwo kubusova no kubufasha no kububa hafi? Ese General Neva perezida w'u Burundi niwe muntu wabuza abamugwa mu ntege, yabuza abaministiri bamufasha? Niba igisate cy'abayobozi ntawe uri kumufasha, igisate cy'ubutunzi gwizatunga aribwo kariyeri y'amabuye y'agaciro ntawe uri kumufasha, niba abashinzwe kwinjiza igitoro no kugidandaza cyangwa se no kugiha bene gihugu ngo babone uko nabo bakora binjiza amadovize afasha igihugu, ntawe uri kumufasha. Ibi bintu General Neva Ndayishimiye perezida w'u Burundi akaba adafite umuntu uri kumufasha. Ubundi perezida Nkurunziza yabikoraga ati ko iki kibazo kitavutse? Perezida Nkurunziza yari yararetse ruswa itera imbere, yari yararetse bo bariba barasahura. Ntabwo rero numva ukuntu ikibazo kiba ingutu, ikibazo kikaba injyana muntu. Koko ibi ngira ngo umwaka ushize warangiye hari ikibazo cy'igitoro akirekarama kigaragaza. Ese habuze n'umwe bafunga? Habuze? Ese ugihagarika yaroze igihugu n'uguma kizana? Ese mu Burundi abacyakira ni babandi? Habuze icyakorwa, habura igipfa, habura igikira. Ubundi ibintu iyo byagoranye bikanga kuri uru rwego n'inzego zikwiye guhinduka, ariko abene gihugu bakoroherwa. Koko sahizi wijyanira abana ku ishuri umwene gihugu niwe uri kubihomberamo, ubudandaza arangura utuntu adugana mu ntara niwe uri kubihomberamo. Igitoro rero cyabaye igitoro wagira ngo kandi aho kiva kivayo. N'inzira mpamya ko nta marine ziri muri Tanganyika zakibujije kwinjira. Mpamya ko nta Boko Haram cyangwa El Qaeda yabujije igitoro kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo nzi umuntu waba waratangiriye rero igitoro kugira ngo kibe cyagera mu bene gihugu biteza imbere.
mu by'ukuri rero nawe wibajije nanjye ndi kubyibaza, niba perezida afite umubabaro nk'uyu n'agahinda nk'aka n'ishavu nk'iri, ndetse akaba ari gukora kuri uru rwego ariko akabura umuntu umufasha. Muri iki kiganiro rero wibaze nanjye nibaze, ni ubwa mbere mbonye perezida avugana umubabaro nk'uyu n'agahinda nk'aka n'ishavu nk'iri, ariko atagira kivurira cyangwa kirengera, ku buryo nawe nyine ari kuvuga atese ibi bintu bibaho, nimuntahuze nimusobanurire. Muri make rero aba bantu bose barahembwa, nta muntu n'umwe ukorera ubuntu mu nzego za guverinoma y'u Burundi. Aba bantu bose basanzwe bafite ubuzima n'ubushobozi. Ni gute batubaka igihugu cyabo kigasenyuka kandi ari nabo bagisenye? Nta munyamahanga urimo ngo uvuge uti ukizana ni umunyamahanga, ucyakira ni umunyamahanga, nta muredi tabara urimo. Eske bipfira he? Biri gupfira he? Cyakora reka dusabe Pentecote of Burundi ihagurukire gusengera igihugu cy'u Burundi. Rwose abarundi biyiriza ubusa, musengere igihugu cy'u Burundi, musengere perezida wanyu. Ibintu ntago byoroshye, bibaye agaterera nzamba, ibintu bigeze habi kuko aho biri kwerekeza urabona ko perezida asa n'uri kunanirwa, asa n'umuntu ugaragaza ko ikibazo kimurenze, ariko ari kuvuga ko ari bubandanye pfumapfa, ariko akomeze yendereye abandanye. Aho rero Imana ishyigikira amaboko ye, Imana ishyigikire. Mbahaye ikaze, iyi ni Imbabazi TV gatatu. Umujinya perezida w'u Burundi, ubuzima bwe igume mufashe kuyobora igihugu cyiza cy'u Burundi. Turabakunda rero, turabazirikana. Ciao ciao, umugoroba mwiza.